Mbere ombigambo bigufu utugambire business yawe ukabasa kutandikanisa shingi zingahi abo kuba abachara kazi baryoko tibine ukubo kubasa kutandika so bahereze ho babuze kubo kubasa kutandika kandi bakabo murembe nkiwe tahi wanje twatandikise mutware ejo 5 namujamtuze omukizungu tusuburo bubwiro bwe mwene haka kakirije bitarinka hati twatandikise mutware 5 wanje wabare kureba NKORE Media TV kandi na ikamurembo rwa Katete omulimba raha kandi kukumara chimanya program ne Yabakazi abaranyeta King Virus nanyini masape the man of all seasons mwene Bayenda kandi niye ya muzindaro bita kamera hariho mnyani wanje Munonga obaleta Sumani uturogene turakora hamwe emirimo mpurampura Yabakazi kandi rizoba natambura nashanga abantu Katete barakora imirimo yabo kandi na ikamucyara kazi omwe uramanya nka Maama Yahaya serebu wambarara na wayini mirimo yarakora reka ntambure mpora mpike waha kira mwine Bayenda amazina gawe ni waha amazina Maama Yahaya omubwati asangibwa Katete uri Muganda oboryo mu Kigamu hato kwiza kumbuze byo ngunakwikiriza abo kwankaswerwo mu Baganda enimizona ntabura yabere Munonga Maama Yahaya amazina gawe genyine original ni waha amazina ganje genyine bampita mu Madina Kebirungi Mutsebi Akebirungi Madina Mutebi oine family ninga just Maama Yahaya ndeka nawe family njina no musajja n'abana kale omurebo murungi kandi katugendere kimwe aha business ya Maama Yahaya atugambire nibiki ebyarakora hwa nyabo Maama Yahaya yakora mirimo ki muri Katete business yanje nizweka abacyara oto abacyara nimbazweke bitete yabiringwa ninjira no bareba haja to kubazwiro kuba kunyerera ariho go nareba ogwo wenyini ninjana wamusanga niwe no ikiriza ngwe guno mucyara akwetegereza abo kubanyowe rero mbwe no riburundi za kuntabara kuba nintaburo rugano nyankore byo gambo rumi rwona Maama Yahaya rwo kunda obari Nyarwanda obarusoga kakati ze nyamba z'abacyara ate nemba ambasane banyirira noza nakapo karaba Maama Yahaya kagamba katya Maama Yahaya boutique kitegera kakati nyamba z'abacyara bode hago bulaba ngabuno nyamba ze echo cyamasape kiro cyamasape no mwara bwateka mu karegingi akiteka ko yena nabati nanyirira ne nyamba ze bitete yebiwanvu bode haga mbambariza dara nempare z'abarenzinzina neza bobyo nantabura buru mucyara mwambaza no mwara ne mwambaza bo nambambaza Maama Yahaya nine kibuzo cyenjagara okubuza kimbuze akisoka guno mulimo gumaze mu myezi ki oba myaka emeka umurimo gwanje ogu ngwenuka nkatandikira Maama Yahaya tunura mu kamera tunure mu kamera hati nyo Maama Yahaya nkabanza kaberebere nkatandikira mu katunguru nakatunda nareka takumfunira nkanye otyo nakargamo nazo myenda kandi ntamburo mbutare nare nabwo butamfunira rahanga kandi to mu covid yanaga Katete kyanagire Katete nanye natandika nakora mbwe no kureba hayina hika namara mu myaka yanje 8 emyaka 8 ryo mushubuzi we myenda y'abacyarakazi ya kandi nzwe kabacyara banyirira kandi bankunda era bakasoba banje nimbahereze kitindisa Munonga mwana Maama Yahaya kankubuze kibuzo covid takizire hato bwe izo kija muri Katete ikibasize gukorera je kurunje Munonga niki ngwe numwine Bayenda Katete ninjikunda Munonga bwensunga ninture ni nyama kasente kanje kace karinganire nsomesa omwana wanje muhera school fees asemererwa nyama kasente kanje kace karinganire ntere bina nyowo kundebera road sebo ojo mpereze umuzigo uca kujanga ukuwe owawe henyine ninkai wanje ndiga ahamayiro musanzo akida warima waya mukoka cyo kuza ruizirinjiro banzora musiho tata Yahaya tini chwakoze tata Yahaya muramusorebe mu kamera kandi muramusi wine Bayenda tata Yahaya banango gamba kimukwano je bale we bale kubayo we bale kunzikirizo kola era ndikatete nchapa Maama Yahaya ndene ngo tugambire ombigambo bigufu utugambire business yawe ukabasa kutandikanisa shingi zingahi abo kuba abacyara kazi baryoko tibine ukubo kubasa kutandika so bahereze ho babuze kubo kubasa kutandika kandi bakabo murembe nkiwe tahi wanje twatandikise mutware ejo 5 namujamtuze omukizungu tusuburo bubwiro bwe mwene haka kakirije bitarinka hati twatandikise mutware 5 twagura obusikati ninyusukana no tukaya twatureta itware tuguruza katunguru nazire kure nareba wota kuza kubibasa eki nakozire nyo nagumizamo nicyo kurebere sahezi
ndya nkamugira ngo reka twahure kubera tokuza kubasa kwiruka nyoni byonkubasa twayahura rwagati namuhereza twabagane emitware 5 na stware 2 n'ecweka nagumaniye ya Munonga ko mukaza ariko makweyiya nuko kureba hate saheze ndya nani interro muranga abacyara bantu abacyara mwezumbiro mukora ahabwo kuba umucyara wakora to kwegomba nyo Maama Yahaya nizwara kenda kindu kwenda nzwara kakitwa kindu kwenda ka airtime asimutika kaburaho nico kurra ni interese mukama radio ngwako kajja mugumu naco kanchogere kuba kinuma ako kajja mugwa kuba mare kuba masimu ku radio tikaina makuru na yenze manyi chendi mukora kwange mu business yange. Maama Yahaya oine family y'abantu bangahi aborarebera habwati hata wanje nyonyi nabana banje mukaga mukabana banje mukaga bana bar Kampala nebekozesa tibine shonga hati ahomuka nyine yo kakaherera kanje kariyo P7 kakahera no maisaki kana ko kusembayo bamweta kade mushayimo nabunjo abana babona banzo baramutse Ankole Media TV Ankole Kandi ne ya leta hati namaze ndabusyo mwana wanje Yahaya mutebar Kampala Saddam mutebar Kampala tunula mukamera Maama Yahaya nje ninzi babigezo mama enti mama tutumide ntumira ko mwana wange Yahaya gwenjagala ennyo nentumira ko Saddam gwenjagala nnyo mutebi neera mutebi nentumira ko Shafura mulunje enansana jakolera nentumira ko Shakira na mutebi ne mwagala nentumira ko Sara na mutebi oyabera side ze Katete eno nentumira ko akana kange ka Shayima na bunjo kali P7 era karwade nakalese waka kagenda ncha kusomero nentumira ko Aisha aluwaka nentumira ko mukyara wange mberera waka narabirira abana bange kwegambo yo sina kye mugamba bwebulamu bwange meidi wange era bwemba siriyo manya nti buli kimu kiri bulungi era wali mwebaza nnyo gakomawo era abana bange mba wekitibwa gye bali kuba bambereddewo nnyo. Maama Yahaya obugambo bwobusembayo kubanga ensonga ya Kandi twagala gende tobe n'abalala akagambo kyakasembayo eri abalabe ba Nkole Media TV. Bannange neyanziza nnyo mwebale kunkyalira nsiimidde ddala naye omulanga gwenkuba mbadde nkubira abakyala buli mukyala waali bannange yeeyiye omukyala okubeera wakasi kirungi nga tiyeeyiya namwe abasajja mukiriza abakyala bagende bakole banga omukyala bwakola kiba kirungi nnyo takutawaanya school fees w'omwana bamuweereza awaka buli kimu awaka abayina bwafuna akabiina ke awaka ina kyatereeza yawaka ngaki ng'omukyala. Chichi mwana wange Sara nkwagala nnyo. Kyogamba ne Sara ali wano. Sara ali wano munnanga badaze kundabako. Lwaki tomutulaga mu kamera ntemamanya Sara ntabeera ne Maama Yahaya? Sibeera naye. Mwana mufumbo. Mwana mufumbo. Aliyeko eyo. Mutera okukola wamu business. Atera okujja wano nankyalirako mu magezi namala n'agenda kuba njagala nnyo. Obwedda nze nali mpulira Sara nga simumanyi obwedda yono. Yo Sara omwana wange gwe njagala ennyo ate gwe mbeera naye mu mbalala. Asumani ali ku kamera ndaba atandise okumwenyerera. Asumani neyanziza nnyo bwe bali kunkwata bulungi era bannange nebaza okunkyalirako wano ndi musanyufu nnyo nzaani Maama Yahaya. Kansabe Sumana ntereke kifaananyi kye wabbali omanye bano abakwasi b'ebifaananyi bate bajja muki mu bifaananyi olw'ensonga yogamba nti babeera mabega wa kamera kati Asumani kyenkusaba kiri kimu kwata ekifaananyi kyo kiteeke wabbali wani wa Bayenda ne Maama Yahaya bamanye nti Bayenda akola noono obugambo busembayo. Asumani neyanziza mukwano we bali kujja okunkyalira mwine Bayenda gwe nkwagala nnyo 10 ku kirala kuba tubeera ffenna vibe ebera wagulu orders magezi banange kasoke nebaze bakastoma bange Katete banange mbagala nnyo buli muntu awagira Maama Yahaya Katete mwagala nnyo era gye muli obugalo bwammwe eyatayimuyimwa mujimpa chimwanu ya Katete bitu nchali king virus nanyini masape the man of all seasons mwene Bayenda Kandi niko twasibwa tyo Maama Yahaya serebu uwambarira mutarugaho nabonina Asumani kamera mugume murebe Nkole Media TV.